Brojne tvrtke prepoznale su kvalitetu naših proizvoda. Prepoznajte ih i vi. Tinte, toneri i sav uredski materijal po povoljnim cijenama. Mogućnost dostave u cijeloj Hrvatskoj. Epitoneri. 8. Vrbik 24 Zagreb. Evo, dragi gledatelji, vidjeli smo ljude iz Odžačkog kraja i koji su pozvali sve ljude iz tog kraja da izađu na izbore i da ozbiljno shvate izbore, jer ljudi se da se ne dogodi da iz ovo nama se ne ide, da se ne dogodi kao i obično da neko drugi odlučuje, glasa umjesto njih. A evo, ja pozdravljam naše sljedeće goste. Također su vam poznati ljudi. Gospodin Braco Pil, predsjednik prosvjetno-kulturne i humanitarne udruge Belot klub Velebit u Zagrebu. Braco, dobro nam došli. Još bolje vas našao i sve gledatelje za jedan. Da, tu je i profesorica filozofije i sudski tumač za ruski jezik Nevenka Borjan, voditeljica projekta i tajnica kluba. Nevenka, dobro veče. Ramo, dobro veče i tebi. Nevenka, Belot klub, mi smo upoznali naše gledatelje sa vašim aktivnostima što se tiče samog Belota kao takvog, sa turnirima koje ste imali. Brac će nam posle još malo reći šta se novo događa. Međutim, zanima me, recite našim gledateljima malo nešto o ovom hvale vrijednom projektu. Svi ga u gradu hvale, pa recite da ljudi znaju o čemu se radi. Pa evo, prije nego odgovorim na ovo što ste mi sada uputili, dozvolite mi da vam se zahvalim što ste nas pozvali u ovu emisiju. I to naglasit ću upravo jer je novo ime od početka ove godine u ime prosvjetno-kulturne i humanitarne udruge Belot klub Velebit. I nadam se da će na kraju ove emisije sva potrebna informacija doći kako do onih najpotrebitijih, tako i do onih koji se možda u budućnosti požele uključiti u naše programe, projekte, bilo na volonterski način, bilo donacijom humanitarne pomoći, bilo sponzorskim uključivanjem u naš rad. Eto, toliko o tome. A ovo što ste me pitali o projektu, moram reći, mi smo bili u vašoj emisiji prošle godine i onda smo naglasili u biti da radimo na projektu, uvrstimo Belot u nomenklaturu športova kao hrvatsko intelektualno vlasništvo. I ja nisam tada spominjala, ovo je bilo u proceduri. Naime, udruga postoji 20 godina, u stvari iduće godine slavimo 20 godina. Išla je u smjeru, dakle, ovog projekta koji sam sada rekla i svi ti turniri su bili humanitarnog karaktera. Dakle, humanitarnim radom ova udruga se bavi već dugi niz godina. S obzirom da je novi zakon odredio da više se ne može humanitarnim radom baviti bilo tko, nego da prvo mora to imati u statutu, dakle kao djelatnost, i naravno od Gradskog ureda za socijalnu skrb treba pribaviti rješenje. Tako da sam ja krenula u tom smjeru i uz to, s obzirom da sam prosvjetar po struci, vidjela sam da ta humanitarna pomoć u biti je jako potrebna i u jednom aspektu, a to je prosvjetno-kulturni aspekt. Pa sam ja to u statutu objedinila i mi smo sad prosvjetno-kulturna i humanitarna udruga i onaj prvi dio koji je lakši, to je prikupljanje humanitarne pomoći i naravno ustupanje tih stvari ljudima kojima to treba. I tu u biti nema problema. Evo, pozivam sve koji imaju viška na Trg bana Jelačića 15 da to donesu i isto tako pozivam sve ljude koji imaju financijskih problema, malu djecu, da slobodno dođu i pogledaju, mi ćemo im dati ono što im treba i ono naravno što imamo. Dakle, sad za ljude koji bi bili spremni pomoć. Znači, dobro je došla pomoć u odjeći. Da.
igračkama, u hrani naravno koje nije prošlo koja ima igračke, duži rok trajanja. Znači, eto, sve što im ne treba, evo baš mi je jako puno ljudi se javilo, bili smo nedavno baš u FIO showu, ne bi vjerovali koliko ljudi nam se javilo, dakle, jedni zovu i kažu, ne znam, imamo kolica, imamo sjedalice, imamo garderobe, drugi kažu joj nama to isto treba, tako da evo stvarno je došlo do ljudi ta informacija. Da. Pa evo, nadam se da će naša režija, da ste dali broj, imate li nekakav telefon ili... Broj mobitela, evo ja ću ga sad reći, 098 162 5067. Znači još jednom. 098 162 5067. To je službeni telefon i tu se uvijek mogu obratiti. A adresa je? Adresa je Trg Bana Jelačića 15. U dvorište se u dvorištu do kraja ima gore natpis, stvarno ne može se pogriješiti. Znači ovako, dobro je došla evo, kažu dečki iz režije, mole da ponovite još jednom broj. Broj telefona je 098 162 5067. Evo, to je Trg Bana Jelačića broj 15, uđe se u dvorište i piše Belot klub. Dakle, dragi ljudi, što kaže i nečije malo puno je, nekome znači sve. Svi koji imate višak i dječje odjećice, igračaka, slikovnica, knjiga, pa i za odrasle, i za odrasle. Vjerovali, zaista i za odrasle. I hrane, ali kojoj nije prošao rok, evo, donesite to u klub, to će nekoga doista obradovat. Pa koliko već provodite tu aktivnost? Pa evo, što se humanitarnog rada... Da, baš humanitarno i kakva su vam zapažanja? Evo... Velim, 20 godina se ova udruga bavi humanitarnim radom, a baš ovim načinom, dakle klasičnog prikupljanja i dakle, oko 2 mjeseca, jer velim, početkom ove godine dobili smo znači rješenje od centra, od Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, upravo da smo sad tipa Caritasa Crvenog križa. Znači, tim se bavimo, evo, nekoliko mjeseci. Zapažanja su mi, ne znam, ja sam ožalošćena jer vidim da toliko ljudi ima kojima je to potrebno, da je to strašno, ne znam. Eto. Da je sve širi i širi krug, Ramo, i ti si se uključio u rad kluba. Ramo se inače uključuje u sve, u brojnim humanitarnim akcijama. Meni je drago sve da povučem tu i tu djecu, da malo i oni vide da pomognemo toj udruzi, da se malo nauči, malo i djeca, da se vidi kako se živi u ovoj našoj Hrvatskoj, da treba pomoći. Ne treba sad ni baš imaju ovi koji imaju previše love, pa bit će i taj dan kad će se pomoći nekom djetu koji je ugrožen i socijalno, nema krova, pa će se napraviti neka utakmica ili nešto, dodjela neka, pa normalno. Ili nekakav belot turnir, što inače... Ja bi morala nešto samo dodati. Ramo se uključio, naime, uz ovo humanitarno djelovanje u nešto drugo, to nisam dovršila, znači prosvjetno-kulturnom aspektu je potrebno humanitarna pomoć. Dakle, ja sam ove godine izašla pred baš grad sa projektom Neprihvatljivo ponašanje djece i mladeži, koje većinom dakle se ispoljava zbog nemogućnosti savladavanja, znači obrazovnog sadržaja, neprihvaćenosti. Dosta djece ne ide u vrtić, to odavno je problem, jer ili nemaju vezu ili nemaju mogućnosti, ne znam iz kojeg razloga. Uglavnom, ta djeca često imaju problema pri dolasku, dakle, i upisu u 1. razred osnovne škole. Vjerovali ili ne, ja nisam išla u vrtić jer sam bila u bolnici, imala sam tuberkulozu i ja kad sam krenula u 1. razred, do 4. razreda ja sam bila crna ovca u mom razredu, jedva sam čekala da krenem u 5. razred i onda su došla djeca sa sela. Ja sam bila neprihvaćena
zato što su se oni svi znali iz nekakvog vrtića i tako ja sam došla sa strane i doista upravo, nikako se nisam mogla. Evo, upravo po ovom aspektu sam ja sa Ramom dogovorila suradnju. Dakle, nismo prošli kao projekt jer je prezahtjevan, ali smo dobili i potporu i podršku gradskog ureda upravo za to neprihvatljivo ponašanje, ali kao program. I mi krećemo upravo evo sada sa tim programom na način da sam ja već uputila Pedagoškoj akademiji dekanatu jednu zamolbu da nam izađu u susret sa studentima 4. godine, znači za predškolski uzrast i za razrednu nastavu od 1. do 4. razreda. Evo sad ćemo vidjeti šta ćemo na pregovorima postići, da li ćemo biti kompatibilni i da li će se to moći napraviti, ali mislim da se može sa 4. godinom studentima da odvolontiraju edukativne radionice za tu djecu. I išlo bi se sa, ono što smo Ramo i ja razgovarali, znači predškolski uzrast 5-6 godina, upravo oni koji se spremaju za školu i od 1. do 4. razreda to bi bila druga grupacija djece, onima kojima je u stvari potrebna pomoć pri savladavanju gradiva. Zato bih htjela uključiti se i povezati sa Pedagoškom akademijom, jer oni bi možda mogli putem seminarskih radova odvolontirati pa da to ima neku korist i oni i mi, jer zaista projekt je zahtjevan i nemamo financijskih sredstava da bi sad uzeli, zaposlili samo stručnjake. Jel? Da. Eto, tu smo... Polako, tokom doći i to na vrijeme. Imat ćemo dobre prijatelje. Ja mislim da bi trebali imati dobre prijatelje. Ako živimo u pravu državu, imat ćemo neku financijsku... Ja mislim pa normalno da nas poguraju malo za početak. Na kraju ćemo se snaći. Ovoj djeci moraš pomoći. Da, to bi se, koliki je li dostatan prostor vašeg kluba za sve te aktivnosti o kojima je profesorica Borjan govorila? Ovako, ja bi se sad vratio na početak, na Belu, jer to je u stvari od Bele sve. Ali prvo, ko je ovo čije je ovo slika? Ovaj gospodin, nažalost, pokojni. Ovaj gospodin, nažalost, pokojni, bio je veliki humanitarac, bio je moj veliki prijatelj i na sjet na njega mi iduće godine bit će 9. memorijalni turnir Mladen Nikić. Inače, on je bio veliki humanitarac. Ima je svoj restoran koji vodi sad njegov brat i on je puno sportaša hranio, od vaterpolista mladosti, košarkaša, Franjo Arapović, pa onda Boris Jarak, rukometaš, Dudo Šiminc, vaterpolista. Svi su se tamo hranili i dolaze. I svi ti rukometaši, košarkaši i ostali sportaši dolaze na taj humanitarni turnir i onda mi pomažemo, znači sve ide u humanitarne svrhe i ovim putem ja zahvaljujem svim tim sportašima, zahvaljujem njegovom bratu i svim onim ljudima dobre volje koji dolaze na taj turnir. A inače sa Belom smo počeli 93. Željko Pervan i ja i onda sam ja Željku rekao, Željko, gledaj, znaš šta, pa registrirat ću klub u Beli. On kaže, to bi bilo super, ali mora ići sve u humanitarne svrhe. I mi smo prvi turnir tad kad smo napravili, prvi pobjednik je bio Dragec Kračun i mi smo za 3 dana, petak, subota, nedjelja, mi smo skupili 10.000 maraka tad i to smo pomogli djeci bez roditelja i tako je to krenulo. Tako da, međutim, onda išli smo nekim redom. Znači, mi kartamo Belu, moramo imati dobre karte. I onda ne zašto sad svako donese svoje karte. Jedna, nema puno tvornica igračih karata na svijetu, jedna je kod nas. Tvornica igračih karata i edukativnih igara. Zove se Grafika Grafoprint. I da nije njih, znači oni isto, sve ono što naprave... Dakle, da ih istaknemo još jednom, Grafika, Grafoprint... Tvornica igračih karata i edukativnih igara. Znači, sve ono, ja se ispričavam, sve ono što smo napravili smo s njima. Znači, oni se, znači, tih 450.000 eura koliko smo mi do sad poklonili, to je zajedno s njima.
Nažalost, ostalih, i moram spomenuti tu i Juru Badrova koji je svih 20 godina s nama, pa onda Ivica Birovčec koji je zadnjih 10 godina s nama i Juraj Mihaljević koji uskače kad treba. Da. Ali ljudi, ja vas molim, profesorica Borjan nije rekla, mi ne dajemo novac. Mi ne dajemo novac. Mi pomažemo, znači kupit ćemo i kompjuter, i garderobu, i mislim I onda što je najinteresantnije, imali smo sad jednu neugodnost, došla je žena od 34 godine i traži nas novac. Ali nitko ne pita da se uključi u volonterski rad, da pomogne nešto, nego svi traže novac. Mi novac ne dajemo. Znači, mi organiziramo, mi ćemo kupiti sve što treba, samo novac ne dajemo. Evo, ovako, ali kratko, pošto smo na samom kraju. Ja bi gospodinu se zahvalio i bratu njegovom sad koji je nastavio karijeru, Nikiću, isto je humanan, uvijek voli pomoć. Kogod dođe kod Nikića, Ramo dođe, jedi, pi, kad ne trebaš plaći, sve je plaćnom prijatelju. Znači, on je nastavio karijeru, zamijenio je pokojnog brata i to su legende, obitelj, Nikić i to za mene pametni i dobri i humani ljudi. Evo, dragi gledatelji, pošto smo na samom kraju emisije, mi ćemo nastaviti pratiti i kao emisija i kao članovi, kao ljudi ćemo se uključiti u ovu humanitarnu akciju. A evo, uključite se i vi sa nekakvim skromnim prilogom koji možete. I dakle, kao što je Braco rekao, ljudi shvatite ozbiljno i vi koji želite darivati, nemojte donositi makar šta, ni nekog podcjenjivati, a i vi ljudi koji niste u potrebi, nemojte uzimati onima koji su u potrebi. Ja se ispričavam. Mora muška biti zadnja. Ne, Šala. 18.10. imamo humanitarni turnir u klubu, opet za nekoga da eventualno pomognemo. Znači, igrači, oni koji smatraju da igraju dobro belu, mogu doći na turnir, po paru je 100 kuna kotizacija, turnir počinje u 17 sati, to je četvrtak. Svi ste pozvani, dobro ste došli. Dakle, imamo još tri emisije do tada, pa ćemo u svakoj najavljivati, tako da i pozivati ljude. Na kraju ja ću ti pokloniti ovaj jedan broš. Ovo je lijepi broš, evo možeš prikazati slobodno. Evo vidiš koji broš ja poklonjam bez vraćanja. Bez vraćanja. Dobro, hvala. I ja poklanjam ove karte, isto tako Vesni. Bez vraćanja. Jednu olovku i upaljač koja ide također bez vraćanja. Pozdravljam prvo tatu svog Mesija, on je moj tata. Evo, na kraju... Gospodina Josipovića, predsjednika, legendu, a tako i Milanovića i kompletan stožar gospodina predsjednika Josipovića i Zorana Milanovića. Da. A mi pozdravljamo sve ljude dobre volje i sve vas, dragi gledatelji. Mi se vidimo u idući četvrtak, a sutra je u 13 sati repriza emisije. Ima jedna jutarnja, pa evo ko je ranoranilac može pogledati. Hvala vam puno, vama gospodo, hvala puno i svaka čast na vašem humanitarnom djelovanju. Hvala. Meni inače, to moram reći, meni je tamo 94. 5. Meni je bila želja kad je Vesna bila novinarka u Glasu Slavonije, ja sam htio da nas ona prati, znači sve naše radove i na ovaj način sam... Moje uredništvo iz Osijeka to nije dozvolilo, evo sad kad sam sama sebi šef, ja biram svoje sugovornike, ne znam igrati belu. Doviđenja.